Ana mapulong kay nakang atleta ingkay padala ni City Government ng San Fernando bang sumabak Batang Pinoy 2025 kay General Santos City. Ay ning balita. Ing City Government ning San Fernando ing peparala kareng ana mapulong miyembro ning delegasyon dareng kaya nakang atleta at coach papunta king General Santos City bang sumabak king Batang Pinoy 2025 o Philippine Youth Games. Ginapan ning send-off ceremony inyang October 20, 2025 king Executive Building king pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag at Vice Mayor Brenz Gonzales kaya duwangan ing City Local Youth Development Office. Makiabela ring Fernandino athletes kareng anama sporting events, arnis, athletics, badminton, swimming, table tennis at taekwondo. Pepasyag ng kaluwaging mabilog a suporta ning city government king delegasyon. Kabilang na ring allowance, uniforme at coaching assistance bang asiguradong masalese ing karelang pamakiabe king pambansang kompetisyon. Pinuri na mo naman Local Youth Development Officer Kim Jan Sagun ring atleta at inasag lareting lumaban na ating disiplina, dedikasyon at sportsmanship dala ing dangalan ning Balang Fernandino. Ganapan niyang Batang Pinoy 2025 king October 25 to 31 king General Santos City ang magsilbing pambansang plataporma bang ipakit na rin kaya nakang Pilipino ing karelang talento king larangan ning sports. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.